buriya kenshi iyo tuvuga ngo mvuga butumwa navuge no kugira ngo twumve ijambo ry'Imana bidutere guhinduka. Wamaze guhinduka nta kindi kiba mu mutima we, hazaza mu indirimbo zo kuramya no guhimbaza. Iyo ni misi ya mbere cyatumye Paulo yandikira Timoteyo runo rwandiko. Impamvu ya kabiri yamubwiraga hejuru yo guhaguruka akarwanya inyigisho z'ibinyoma. Muri icyo gihe hari inyigisho zivuguruza zitemeraga Kristo, kuko Kristo bamfataga nk'icyaduka. Paulo yabwira Timoteyo aramubwira ngo ugende uhagarare mu itorero wimire abandi bantu, babandi bagenda basasara guhishwa, babandi bagenda batanga izindi nyigisho zinyuranye n'izo naguhaye. Uburi citegerereza. Abakristo benshi ari umuririmbyi zavuze ngo witegereze neza ngo ukwesa gakiza utobusiga ngo bzinga umwana aratibusekera. Tubitinzemo. Paulo yigeze kubibwira abikorinto, arababwira ngo nari nizeye ko iminsi umaze mu itorero, iminsi umaze mwigishwa, iminsi mugaze mugurwa, mwari kugomeza kuba muri abigisha. Ariko ngo uyu munsi wa none nsanze mukira abana batoya. Urubyiruko rwahana, urubyiruko rw'Ibujumbura. Iminsi tumaze duterana, ibiterane tumaze mu gihe kirekire. Twakagombye kuba tutagifata umwanya wo kubwira abantu ngo abicitegererezo ciza. Twakagombye kuba turi misiyo yo kubaho ubwicitegererezo. Tuzine na muvandimwe niko yavuze. Ababishoboye baze, abamubishoboye cyangwa mwica. Gwino bakwihuta gatatu. Ongera wihute kuri tonda cyane. Kandi watwitonde wihute gatoya. Oh, Simba, Ozali.
Mwenyezi Mungu. Haleluya. Haila o Jésus lombeni mais. Hari imbaraga zihembura imitima y'abayakahebwe. Ijambo ryawe n'ukuri kandi ijambo ryawe riraruhura rikabohora. Ijambo ryawe rirarema papa. Waravuze ngo Satani nta kindi tuzamuneshesha keretse ijambo ryawe mwami Yesu. Wa munsi Gorigota ku mugoroba saa 9 ijambo ryawe ryaravuze. Habubwira kabiri mwami Yesu. Ibyahabye umuntu bivaho. Iyo ni ijambo ry'Uwiteka Imana. Imbaraga zawe zaramanutse mu gicuku Paulo na Sila basenze. Izindi mbohe zirumva. Izugi zirakinguka. Hola oui, Jésus. Modela silo ferige. Niki twavuga. Niki twareka Mana. Haleluya. Haleluya. Reka ijambo ryawe ritubaho. Reka ijambo ryawe rituhindure. Reka ijambo ryawe ritureme. Reka ijambo ryawe ritwubake. Uwiteka we. Uwiteka we. Uwiteka we. Mwizina la Yesu. Baraka zima katika jina uwepo wako. Amen. Amen. Aba bantu baracahagaze Mweke. banze kwicara. Banze. Bashira rudo. Sawa. Gatoya. Tuganira ijambo ry'Imana umwanya mutoya. Imana ibaho umugisha. Amen. Muvuye gusirimba kandi nabonye mwasirimbye munezerewe. Imana yamwishije bagirire neza. Mwonyikiriza mukavuga ngo amen. Amen. Ibintu byose bikorerwa amateraniro nta burenganzira namwe umuntu afite bwo kubikiritika cyangwa ngo uzanarize ngo ushire mu bwenge bwawe. Mwese mwaje muzi ko muje gusenga ariko nta wari uzi bibahana. Niyo mpamvu bibaye mukwiye kuzamo bishimira Imana kuko iba bibaye biba zateguwe na nyirabyo. Muvuga ngo amen. Hari abantu benshi bahawe nk'impano yo gukritika. Umuntu w'umukristo umaze gukura azagenzura ntazakritika.
azagenzura akavuga ngo ese ibi bintu biri mu Imana cyangwa ntibiri mu Imana. Ariko ibintu bibaye ahangaha byose bizari bifite intego yo gushimisha Imana. Nimunyemerere tuyikomera amashyi. Turashimira Imana kuba hano kuri uno musozi. Skore uyu mwanya nakoresheje twawusangiye twese, sinjara kusirimbaga hano nje nyine. Ndakoresha mutoya wanje ariko ntirengagije ko mwasirimbye kubera ko nari mpagaza. Iyo ntaje kuza wenda musoga aba yabonye ahagarara. Ndavuga nk'umuntu uzi neza kuko hari indi minota yatambutse. Turashima Imana ko yatugiriye neza tukaba hano. Uyu ni umunsi ugira gatatu turi hano kuva baturaritse, ejo ntitwabonetse kubera impamvu, ariko uyu munsi Imana yabyemeye turongera kandi turagaruka. Imana yamwijije bw'icubahiro. Turashimira ubuyobozi bw'itorero bwatwemereye ko dukora aha hantu, ufatikanyije n'ubuyobozi bwa Jeunesse bwateguye iki giterane, mu bizeye natwe badushiramo. Muvuga ngo amen. Ari ikintu natekereje mu kanya musuka aririmbye, aririmba ngo hejuru urukundo rw'Imana, ngo nubwo izi nyanja tuzatubona hano Tanganyika na za Victoria na za Rwerera na za Mushojo tazi n'izindi izo zose ngo zuhinduka wino, abantu bose batuye isi, abirabura, abazungu, abatwa, abakomeye n'aboroheje, abaza bambara n'abaza bagenda batambaye, abo bose ngo bakicara akazi kakaba gusa kwandika ku rukundo rw'Imana. Mwavuga ngo amen. Ntiyabeho guhaha, ntiyabeho kurya, ntiyabeho kunywa, abantu gusa bakazabicara mu gitondo bukira, tugasura kandi tugafata n'ijoro naryo rigaca, tuba tuvuga ngo urukundo rw'Imana. Uwo muririmbyi yavuze aravuga ngo nanone izo wino zokama n'amazi n'ibime n'ibijaga n'ibiziba n'amazi yo matoilette yose yoshira, ariko urukundo rw'Imana ntibarurangiza. Mwavuga ngo amen. Nico gituma natekereje numva nta bintu nababwira ngo birangize, habe n'abandi bare inyuma umagarikizagira umutima mwiza, kuko ufite inquiétude kuvuga ngo ujana umwanya neza. Nubwo ujana neza ntiturangiza urukundo rw'Imana. Turavuga ducikize, n'ukurikira aravuga cikize, n'uweje azovuga cikize, no kurindi yinga. Nimba wino izi ngizi ziba mu industry n'inyanja n'ibiziba n'imifureje n'ahandi hantu bazavuga muri Amerika gusa ngo haba amazi, ibyo bintu byose bishobora kuba byohinduka wino, ijuru n'isi bikaba ngo urupapuro abantu bakazabandikaho mu gitondo na nijoro, tibarangiza urukundo rw'Imana. Nta muntu rero wovuga ngo urihutisha umwanya ngo kugira ngo umuntu atubwire, n'ubundi turataha dusigaranye akantu k'akavite. Mwavuga ngo amen. Ndaganira umwanya muto, ariko nanje nejejwe no kubana na Reverend mu gitondo nabacitse, ngenda ntababwiye ngiye, ariko umutima wari kumbwira ngo Imana imfasha ngo aze hano. Ninjiye ngo musange muno nuzerewe, nanje ngo haye kaze. Shimiye kuba abayobozi b'abayumbe, twari tumaranye iminsi mu mukutano, kandi barasuye kandi baratwizera baraturarikana. Imana ibahe umugisha. Turasoma aho ngiye kuganira umwanya mutoya nk'iminota nk'itanu, nimara ntange gahunda kubera ko biza bigora kubwiriza ahantu Reverend yicaye. Ariko kandi nawe ikintu cyanejeje nuko nawe azi byinshi ariko atazi byose. Mwavuga ngo amen. Azi byinshi ariko ibyo byose ntazi byose bigize ijambo ry'Imana. Nimba bavuze ngo wino ibi byose mvuye kuvuga two kwandika nturugero no kuvuga ngo ndabazi bikeya, wenda arandusha gusa kuri bivu, ariko twese tugiye tuzi bikeya. Abaza gukurikira inyuma yanje n'abaragenda bakonjora nkuko nanje ngiye gukonjora. Soma ijambo ry'Imana yateme yacu nitumara tuganira. Ntihakagire uhinyura ubusore bwawe, ntihakagire uhinyura ubusore bwawe, ahubwo ubicitegerezo c'abizera kuzo uvuga aho no ku ngeso zawe no ku rukundo no ku kwizera no ku mutima uboneye. Amen. Amen. Niyo teme niyo dufite ko turegajije ko icitegererezo. Twaganiriye kuri kwa gatanu kuri umugabo witwa Timoteyo. Paulo yari yaramutoranyije mu rugendo rwa kabiri, amusanga ahantu hitwa ngo ni Listira, kubera ko abantu bari baramwizeye bamuvuga neza, nawe ngo amurebe asanga ibyo bamuvugaho biburanye neza n'ukwaso, aramwigombe ngombwa ko mujana amugira umwigishwa we. Hari ahantu henshi yagiye amutuma, hari n'ahandi hantu henshi yagiye ahunga baba bashaka kumugirira nabi, ariko agatinya kuhagaruka akatuma Timoteyo. Mwanyemera mukavuga ngo amina. Timoteyo Paulo yaje kumugira umuyobozi w'itorero ry'Efeso. Itorero rya Efeso ni muri Turikiya none. Yamwandikiye urwandiko
abanditsi babiri bazavuga ko bakeka ko yanditse ngo urwandiko ngo ari hafi Makedoniya. Urwandiko rwa mbere rwa Timoteyo yarwanditse ngo ari hafi Makedoniya. Urwandiko rwa kabiri narwo ngo yarwanditse ari Roma mu nzu y'imbohe. Ubwo sigo ngiye kuvugaho, ndavuga kuri uru rwa mbere kuko rwo teme yacu ihagazeho. Amwandikira amagambo kubera ko ukorera muhaye itorero ariko akiri umwana mutoya. Amuhereza kuyobora abagabo bakuru bari barize amategeko menshi, bari bafite imigenzereze n'imico yo kuramya ibigirwamana. Abantu bari barabiyobotse kubera ko ibyo bigirwamana ngo zabahesha imbaraga zo gucuruza. Paulo yizera Timoteyo arazamuhereza inshingano zo kugira ngo aragire itorero ry'Efeso. Semeni amen. Amwandikira urwandiko aramubwira ngo ntihakagire uhinyura. Hari igihe tuvuga guhinyura, abantu benshi ndibumve guhinyura icyo ari cyo, ariko guhinyura ni ugusuzugura. Yaravuze ngo ntihakagire umuntu uzo gusuzugurira kuko uri muto cyangwa se uri umusore. Aramubwira ngo ahubwo ubicitegererezo cy'abizera ngo mu ngeso zawe, mu byo uvuga, uko ugenda, ndetse ngo no mu rukundo no kugira umutima uboneye. Mwavuga ngo amena. Paulo aha Timoteyo misyo yari yaramuhaye misyo kugira ngo yigishe ibintu bikuru mu itorero ry'Efeso. Yari yaramubwiye ngo bigishe abantu, abakristo bakure, abigisha ijambo ry'Imana, kuko itorero rya mbere ikintu ryarushaga itorero ry'umunsi wa none bagiraga umwanya mwiza wo kwiga ijambo ry'Imana. Ariko yari yarabahaye misyo kugira ngo bigishe ijambo ry'Imana biganishe kuri misyo yo kuramya no guhimbaza. Mwavuga ngo amena. Buriya kenshi iyo tuvuga ngo umuvuga butumwa navuge, ni ukugira ngo twumve ijambo ry'Imana bidutere guhinduka. Uwamaze guhinduka nta kindi kiba mu mutima wiwe, hazazamo indirimbo zo kuramya no guhimbaza. Iyo ni misyo ya mbere cyatumye Paulo yandikira Timoteyo runo rwandiko. Impamvu ya kabiri, yamubwiraga hejuru yo guhaguruka akarwanya inyigisho z'ibinyoma. Muri icyo gihe hari inyigisho zivuguruza zitemeraga Kristo, kuko Kristo bamfataga nk'icyaduka. Paulo yabwira Timoteyo aramubwira ngo ugende uhagarare mu itorero, wimire abandi bantu, ba bandi bagenda basasara guhishwa, ba bandi bagenda batanga izindi nyigisho zinyuranye n'izo naguhaye. Mwavuga ngo amen. Amen. Ijambo rigira gatatu yamuhuguyemo, yamuhuguye ku ijambo rivuga ngo ntagapfe gutora abantu, ntagapfe guha abantu inshingano kubera gusa ku masantima. Azozahereza abantu inshingano ariko yabonye kuko babimerita. Ibyo ni byo bintu bitatu yamubwiye. Ni bitandatu yamuhuguyeho, ariko nashimye mu ibyo bitatu, kuko n'ibyo bitatu birenkiye muri ibyo bitandatu yagiye amubwira cyane cyane ngo kwigisha abantu neza ijambo ry'Imana, gutinyuka kubera ko ari mutoya, gusobanura neza ijambo ry'Imana, kubaho mu buzima bwejejwe n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Yamubwiye ijambo aramubwira ngo ntugapfe kurobanura abantu, kubera ko muri iki gihe turimo hari abantu basigaye bahabwa inshingano kubera kuko mu itorero pasiteri afite icyo bapfana, kinamama afite icyo bapfana, umuririmbyi runaka afite icyo bapfana. Ariko Paulo aramubwira ngo ntugapfe gutora abantu gusa, uzugenda witegereza umuntu, nubona afite misiyo, nubona afite umuhamagaro nyawo, ubone kumurobanura umuhereza umurimo. Ariko atari gupfa gutora gusa ngo uraje ngo uhutire kurambika abantu ibiganza. Ibyo bintu yari yaramubwiye ngo agenda bireke. Amubwira ijambo ryiza shaka kugira ngo tuganireho. Yamubwiye hejuru yo kuba icitegererezo. Ubundi icitegererezo ni umuntu ufite indangagaciro zimenyanye n'iz'abandi. Iyo turi ku ishuri, abantu bose bambaye uniforme, baba bambaye inkweto n'amasogesi, baba bafite ishakoshi, ariko umuntu w'itegererezo aba afite indangagaciro ziwe zimutandukanya n'abandi. Umuntu uzinduka, umuntu udakunda badakuramo amanota, umuntu batotuma umubyeyi, umuntu batotuma ikindi kintu runaka aca amanyanga. Iyo bavuze icyitegererezo nko mu buryo bw'umuryango, bakavuga ngo uriya mugore n'icitegererezo, nuko baba baramusuzumye bagasanga agira ubuntu bugabura. Ni ukuvuga ngo umuntu wese ushobora kugera iwiwe, nta muntu n'umwe wokwicwa n'inzara, cyangwa nta muntu woza amutakira, cyangwa umuntu wari wese ubwongo ariko agira ikintu yamumarira. Buriya ndagira ngo mbabwire ukuri, nta muntu wokwitwa intwari adafite ikintu arusha abandi basirikare. Kugira ngo umuntu yitwe intwari nuko barasesembwa akomera abandi batinye kwinjiramo. Iyo umuntu bamwitwa intwari nuko barakoze ikintu abandi bantu bose batinye. Bibiri ivuga ngo mu ijuru inama iraba, barabaza ngo ese ninde wumbura iki gitabo? Abamarayika barabura, abakerubi barabura, abaserafi barabura, abantu bose barabura. Ariko ngo Yesu aravuga ngo njyewe
iki gitabo ngo nabasha kukibumbura. Nicyo gituma tuza tumwita ko ari intwari yo kwizera. Mwavuga ngo amen. Naho gusa honyine ngarukira, abandi bavuga ubutumwa baraza kwakomeza. Kuba icyitegererezo ni ukugenda ugutandukanye nuko abandi bagenda, kandi si ukugenda uko abandi batagenda, si ukugendesha amaboko cyangwa ugende mu nzira wenyine, nta nizo wabona. Paulo yandikiye unako urwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya 2 ku murongo wa 12 nushaka kubasome, haravuga ngo mugire ingeso nziza hagati y'abapagani, abantu ngo nubwo basiza nk'abakora bibi ngo nibabareba gusa ngo bahere ko bahimbaza umwami Yesu. Kubera ingeso gusa. Mane guhumukisha. Tuvuga hejuru y'icikerezo, ariko ndagira ngo nkure kimwe. Umuntu wese azagaragara ko icitegerezo byanga bikunze iyo ari ndamukemwa mu mico no myifatira. Kuba udafite ikintu ufa n'umuntu, kuba utokwa ibintu by'abandi, kuba utoca ahantu ngo basigare bakuvuga, kuba woca ahantu abantu bakakubwira ngo niki kintu baguhaye iyo kijana wagishitse, ubu ari icitegererezo. Abakristo benshi ari umuririmbyi zavuze ngo witegereze neza ngo ukwesa gakiza utobusiga ngo bzinga umwana aratibusekera. Tubitinzemo. Paulo yigeze kubibwira abikorinto, arababwira ngo nari nizeye ko iminsi umaze mu itorero, iminsi umaze mwigishwa, iminsi mugaze mugurwa, mwari kugakomeza kuba muri abigisha, ariko ngo uyu munsi wa none nsanze mukira abana batoya. Urubyiruko rwahana, urubyiruko rw'Ibujumbura, iminsi tumaze duterana, ibiterane tumaze mu gihe kirekire, twakagombye kuba tutagifata umwanya wo kubwira abantu ngo abicitegererezo ciza. Twakagombye kuba turi misiyo kubaho ugicitegererezo. Mwavuga ngo amen. Kubikora buriya bitandukanye no kuvuga. Kubicitegererezo no kubibabyo apana kubivuga. Iyo umuntu ahagaze hano biroroshe ko uvuga neza ukavuga imirimo myiza, ariko kubicitegererezo ni ugukura inyigisho muri Bibiliya ukazishira mu mutwe no mu mutima, bwacu ukazikura mu mutima ukazishira mu bikorwa. Abantu bagakunda bakavuga ngo uyu muntu koko ni icitegererezo. Dufite abantu benshi baririmba, dufite abantu benshi bavuga ubutumwa, dufite abapasiteri, dufite abayumbe, ariko mu mico yabo n'imyifatire yabo, imigendere yabo n'imyitwarire yabo bataragera ku rugero rwiza rwo kuba icitegererezo. Paulo yavuze ijambo ryiza rizarintera ubwo, aravuga ngo mbere kirenge mucanje nk'uko nanje nakigeze mu Kristo. Hari genza ntekereza abantu nihereyeho n'abandi, kavuga ngo ese ko tumaze igihe kirekire twitwa abayumbe, ko tumaze igihe kirekire twitwa abapasiteri, ko tumaze igihe kirekire, hari umuntu wotinyuka kubwira abandi bantu ngo mugere kirenge mucanje? Uyu n'umugoro wo gutekereza nawe ngo wibase. Ndagira ngo mbabwire nsoza, biradukwiye ko twiga, kandi kwiga nyako, kwiga gusa ukabimenya ntubishire mu bikorwa biruta no kutiga. Ariko kwiga nyako iza kigaragara ko umuntu yize nuko kuri ubumenyi mu magambo akabishira mu bikorwa. Paulo yandikiye ab'Ifilipi arabwira ngo sintinya kubabwira ibyo nigeze kubabwira, ngo kuko wenda hari no bisubiramo ngo hari uwo bizogusura kandi bikagirira umumaro. Dufite ikibazo kinini cyane cyuko abantu dutekereza kuririmba n'inyigisho zije nivuze byose tukabiherereza ku bandi, ariko ijambo ry'Imana ni ko cyari ya mugiyombe rizaritandukanye ufite n'umusokoro, ntibigira abantu babimenyereye, ntibigira babitinzemo, ntibigira babyitirirwa. Uko bukeye nuko bwije tuba turi ku ntebe yo kwiga, ko turavuga ijambo rivuga ngo tubicitegererezo muzo tuvuga mu rukundo no mu ngeso nziza. Reka mvuge kuri aka kantu. Paulo wanandika ibyahishuwe avuga kuri itorero ry'Efeso, yarababwiye ngo mfite icyo mbashima, ariko nanone hari ikintu kimwe mwarenzeho, ngo nuko mwataye urukundo rwanyu rwa kera. Abantu batakaje urukundo. Kugira ngo ucitegererezo nukongera kandi kugira urukundo, kandi gukunda. Imana yaduhaye misiyo yo gukunda abadakunditse kugira ngo nitubakunda tube dusoje amategeko, kandi nitutabakunda bazotubere insindarubanza ku munsi w'amateka. Urukundo ntirugarukira kuba muziranye, urukundo ntirugarukira ku muntu utegereza kuko yogirisha kumarira. Nimba bivuga ngo mu rukundo no kwizera nta kindi kintu ni ugukunda n'abadakunditse. Hari ikintu gihambaye natekereje ubundi, ikiza gituma abantu bavugana nabi bakagirirana nabi
nuko umutima wawe ntarukundo ruba rurimo. Ariko ukunda mu ngeso z'umwuka aho bitaniye na kamere, nuko mu ngeso z'umwuka harimo n'ikintu cy'urukundo. Kandi Bibiliya ivuga ngo umuntu wese udakunda ngo suye Imana, kuko Imana ari urukundo. Umuntu wese nubwo kiranuka ku yandi mategeko yose, ariko akigira umuntu cyo bafana mugenzi wiwe, uwo suye Imana. Ariko ndagira ngo mbabwire mu bicitegererezo muzo muvuga mu baturanyi. Kwa gatanu narababwiye ngo kugira ngo umuntu abicitegererezo nuko abanza kuba nimbura umuyobozi wa departement runaka, nuko abanza kubera abandi bancitegererezo kugira ngo nabandi nabakurebereho. Igihe cyose kibwira abandi bitaraguhindura, igihe cyose okwitwa umuyumbe cyangwe urundi muntu ariko udasa n'uwo murimo, umwanya n'umwanya wo murimo bo gukuraho uburi umufrodere kimwe n'abandi bose. Ndashoje, ariko nshoje mbabwira ngo tubicitegererezo aho tubaye, abo tubana, uko tuvuga mu nyandiko twandika ku matelefone n'ahandi, abantu nibatureba bahera ko bahimbaza umwami Yesu. Mwakira ijambo ry'Imana. Uvuga butumwa wa mbere arakoze, Imana imumugisha. Hanyuma tugiye kwakira ijambo. Karibu cyane.